гледаме. Тук ми се беше на камерата. Cijenjene dame i gospodine, pristali smo na Ljubljanskom letališću, temperatura je 18 stupinj. Prosimo vas, ostanite pri pitju se dokler sveti znak. Uporaba mobilnih telefonov je dovoljena šele ko zapustite letalo. Želimo vam lijep dan še naprej in hvala, ker ste potovali na letu Adria Airways, članice Združenja Star Alliance. Hvala za pozornost in nasvidenje. Ladies and gentlemen, we have landed at the airport of Ljubljana. The outside temperature is 18 degrees centigrade. We'll be kindly ask you once more to remain fastened as long as the fasten seatbelt sign is on. The use of mobile phones is not permitted until you leave the aircraft. We wish you a pleasant day further on and thank you for flying Adria Airways, member of the Star Alliance network. Thank you for your attention and goodbye. Poštovani putnici, samo što sletatme. Najljubezno ve molime da ostanete sa vrzani pojas i sve dodeka sveti znak. Odprzete se.